Assalamualaikum. Bersempena dengan final Gema Gegar Vaganza malam ni, jom layan Saujana, keluarga bahagia. Jangan lupa tengok, okey? Sedamai taman Firdausi, limpahan kasih sayang sejati, seharum semerbak kasturi mengarungi hidup insani. Indahnya, damainya keluarga yang bahagia, itulah idaman impian setiap insan yang dahagakan belayan, serta kasih dan sayang. Ketika insan lain berbahagia bersama keluarga, namun kita masih meniti titian rapuh berhubungan. Mengapa kita terpisah daripada rahmatnya? Mungkinkah kita seringkali melupakannya? Ayuhlah bina semula, keluarga diredai Allah. Oh ayah, oh ibu, dengarlah rintihan dan luahan hatiku yang dahaga kasih. Jiwaku terasa tersiksa ketandusan kasihmu. Marilah kita bina bersama-sama keluarga bahagia. Keluarga bahagia. Keluarga bahagia. Keluarga bahagia. Insan lain berbahagia sama keluarga, namun kita masih meniti titian rapuh berhubungan. Mengapa kita terpisah daripada rahmatnya? Mungkinkah kita seringkali melupakannya? Ayuhlah bina semula, keluarga diredai Allah. Ayah, ibu, dengarlah rintihan dan luahan hatiku yang dahaga kasih. Jiwaku terasa tersiksa ketandusan kasihmu. Marilah kita bina bersama-sama keluarga bahagia. Keluarga bahagia. Oh no, keluarga bahagia. Keluarga bahagia. Keluarga bahagia. Terima kasih. Thank you.
So jangan lupa tonton Gema Gegar Vaganza